салому дуруд бинандагони арҷманд. имрӯз панҷшанбе 21 ноябр аст. шуморо ба дидани барномаи хабари таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. ин барнома бо талоши ҳамкорон дар тоҷикистон ва прага таҳия шудааст. ба унвони мавзӯъҳои имрӯза таваҷҷӯҳ кунед. дар ноҳияи Ванҷ ҷустуҷӯи ҷасади марде идома дорад ки вақти ҳезумчини зери тарма монда ба ҳалокат расид. ду ҳамроҳи ӯ ҷон ба саломат бурданд. муҳокимаи навбатии чеҳраҳои шинохта аз рӯи парвандаи талоши табаддулот дар додгоҳ имрӯз мавқеи 4 гумонбари ин парвандаи пурсару садо шунида шуд. дар шаҳри ваҳдат марги навраси 10 соларо таҳқиқ мекунанд ки дар ҷанги мактаби ҷон дод. падари муҳоҷири ӯ чӣ мегӯяд? мегаш бес ки назамна ки сарум чарх дестай чхелеши назамна ки ки дида шатиқ дар ҷигараш мезана. ка dur ҷигар мекаф. дар як деҳаи ноҳияи кӯҳистони Ванҷ 3 нафар зери тарма монданд ва яке аз онҳо ҷон додааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон имрӯз хабар дод ки фалокат рӯзи 20 ноябр дар деҳаи Пиши Харф рух додааст ва ҳар 3 нафар бо ҳадафи ҷамъоварии ҳезум ба кӯҳистон рафта ба фалокат дучор шуданд. 2 нафари онҳо 44 ва 55 сола мебошанд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд ки сокини деҳа Диловар Умаров ки зери тарма монда буд тавонист худро берун оварад ва ҳамдеҳагонашро ба кӯмак даъват кунад. Алишер Ҷумаев сокини дигари деҳи Пиши Харф пояшро шикастааст ва ҳоло дар бемористон аст. маъмурони наҷот ба ҷустуҷӯи фарди савум идома медиҳанд ки ба иттилои мақомот дигар зинда нест. дар шаҳри Душанбе имрӯз муҳокимаи чанде аз сиёсатмадорон ва мансабдорони собиқи ҳукумат ки дар доираи парвандаи талоши табаддулот гумонбар шудаанд идома кард. муҳокимаи навбат ҳам паси дарҳои баста сурат гирифт. муфаттишони ҷузъиёти иттиҳомотро пинҳон медоранд. ҳамкорони мо дар Душанбе имрӯз ба маҳалли мурофиаи додгоҳӣ рафтанд ва он чиро ки ба даст оварданд ба мову шумо мегӯянд. بررسی پرونده چهره‌های شناخته کشور که با گمان کوشش غصب قدرت و خیانت به دولت دستگیر شدند امروز 21 نوامبر در بازداشتگاه شهر دوشنبه ادامه یافت. با این مرافعت تنها وکیلان دفاع گمانبران راه داده شدند. نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان رسانه های خبری به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نتوانستند این بار نیز در مرافعه اشتراک کنند. از وکیلان دفاع گمانبران کسی حاضر نشد با رسانه ها در این باره صحبت کند. با اطلاع یک منبع آگاه از قضیه که نخواست نامش برده شود در مرافعه امروز سید جعفر اسمانوف، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف بازپرسی شدهاند. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بازداشت شده ها بر اساس 4 بند کودکس جنایی 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی، 247 قلابی، 305 خیانت به دولت و 306 تلاش برای غصب قدرت عیبدار میشوند. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون امسال پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. عیبنامه بازداشت شدگان از 10 تا 20 سال زندان و یا تا حکم ابد را با مصادره اموال پیش بینی می‌کند. و خبری دیگر از تاجیکستان در ناحیه وحدت تحقیق مرگ یک نورس ادامه دارد که در نتیجه جنگ بین مکتب بچه‌ها به هلاکت رسیده است. پدر مهاجری محمود دولتفی 10 ساله که بعد شنیدن مرگ جگربندش خود را فوراً از روسیه به تاجیکستان رسانیده است منتظر نتیجه تحقیقات است. اگرچه به قول او دیگر پسرش را برگردانیدن نمیتواند. همکار ما یعقوب حلیم از بخش میگرانت میدیا گزارش میدهد. мегаш бес ки назамна ки сарум чарх дестай чхелеши назамна ки дида шатиқ дар ҷигараш мезана. ка dur ҷигар мекаф. ҳамон ҷо ба ҳалокат мераса. маҳмуд давлатови 10 сола хонандаи синфи 4-уми мактаби 101-уми деҳаи Суғдиён дар шаҳри Ваҳдат рӯзи 19 октябр дар натиҷаи занозанӣ бо хонандаи дигари ҳамин мактаб фафтидааст. волидони маҳмуд мегӯянд ҳодиса дар ҳудуди мактаб рух додааст ва писари онҳоро хонандагони дигар бо як бачаи 1 сол аз ӯ калонтар ҷанг андохтаанд. файрдш мекунам пешами ҳуҷҷатхони мактаби баранша меган қитъаи мешафи қитъаи бача хулоса ҷангшон мемонанд и дар сараш мезанам мушқате ки меғалтаи ҷангмонаш мегаш ки чи истуди бизана шохи ӯ мега назан ҳарчанд ӯ мега бизан чи истуди. хонандае ки волидони маҳмуд ӯро дар марги писарашон айбдор медонанд дар синфи 5 таҳсил мекунад. ному насаби вай дар ихтиёри мигрант медиа ҳаст, аммо ба далелҳои ахлоқӣ аз зикри он худдорӣ карда мешавад. дар ҳоле ки волидони маҳмуд рух додани ҳодисаро ба мактаб рабт медиҳанд, хайрулло
محافظ مکتب گفت زنازنی بیرون از حدود مکتب صورت گرفته است. این محافظ افزود حادثه روز شنبه رخ داده و خواننده ففتیده استراحت داشت. کرسی که محمود روی آن می نشست تا هنوز کسی دیگری از همسنفانش آنجا نمی‌شیند. فاطمه سیتامова آموزگار مکتب و رهبری صنفی که محمود آنجا تحصیل می‌کرد گفت به احترام خواننده ففتیده‌اش آن کرسی را خالی نگه می‌دارد. وی از حادثه چنین یاد می‌آورد. دایرکتور تلفن کرد که همینطوری حادثه شده. خیلی دکتر بالنسه بیو. و من اینجا اومدم مکتب پرسیدم که گفتن طلبه شما های من حیران شدم که طلبه من امروز درس نیست برای چی اومده باشه. صرف نظر از دعواها و پاسخهای جانبها به دست میگرند مدیا سندی رسید که از آغاز سنجش در رابطه به حادثه مذکور گواهی میدهد. سنجش از سوی شعبه کارهای داخلی شهر وحدت هنوز 21 اکتبر شروع شده است. پدر خواننده ففتیده گفت با گذشت بیشتر از یک ماه سنجش حادثه به جای نرسیده است و کسی به دادشان نمیرسد. این مرد مهاجر مهنتی است و زمان رخ دادن حادثه در روسیه بود. وی برای گروچوب پسرش از مهاجرت فوراً برگشته است. در وقت نماز عصر می خوندم به گاهی بود که ساعت تقریبا ساعت 4:14 اویلم زنگ زد که محمود جان بچه تا کشتن. رئیس کمی خدار مردم خیس ماجو سرم تو خود چرخ زد. همین خوند رستیم خیلی مرد رو وارد گم خوند بود خیلی مردم جمع شدگی من انتظار بودن. پیوندان خواننده‌ای که والدین محمود او را در مرگ پسرشان عیبدار می‌کنند روز 19 نوامبر حاضر نشدند با خبرنگاران صحبتی حضوری انجام دهند. سعید بیگ ساکن دهه سوخدیان شهر وحدت که خود را پدر خواننده‌ای با محمود زنازنی کرده معرفی کرد در صحبتی کوتاه تلفنی گفت همه چیز را مقامات می‌دانند. والدین محمود برای پسرشان نقشه ها می‌کشیدند و از او امید زیاد داشتند. حالا تنها عدالت می‌خواهند. فتح‌الدین دولتوف گفت بجز محمود 3 فرزند دیگر دارد ولی جای او را هیچ کدامی از فرزندان پر نمی‌کنند. بچه دیگریم محمود جان گیرم میکنند تفرام میکنند دادا کی میبینم کم وای گفتم که راست رفتگی بعد میبیا هوای بوار کده کی میبیا همور چت دادنش نمیدونم. در یک محله شهری کولوب که مردم از سیل گریخته آنجا خانه ساخته‌اند هر وقت باران بارید عیناً حادثه های 14-15 سال پیش تکرار می شود. آب زیاد در سر راه و حولیشان جمع شده خانه های بعضی از آنها را هم نیمه ویران و برای زندگی خطرناک کرده است. محمود جان رحمتزاده به محله زرینکوه رفت و احوال ساکنان آنجا را تصویر کرد. قطعه چرا همش آوش نمی‌جا میاد توپ میزنه هیچ نمیدونیم دیگه جو بگی. در هر باران شکوه ساکنان محله زرینکوی شهر کلوب بلند می شود. اینجا یگان رودخانه یا جای آبگذر نیست. راهی آدم گذر است. با باریدن باران در اینجا آب جمع می شود. با جمع شدن آب راه بسته می شود و یک رودخانه را می ماند. با گفته ساکنان دیگر گشت و گذار در این راه غیر امکان می گردد. چند ساله نمیشه نه طلبه گذاشته میتونه نه آدم گذاشته یک تکلیف نمیشه اینمی خونه با تریزه میرمیون. ساکنان برای حل مشکلشان به حکومت شهر مراجعت کردند. آنها خواستند که در کنار راهها جویبار کنده شود. نبود جویبار و سیل راه فرزانه را مجبور کرده است به خانه‌اش راه آب گشاید. حالا آب با حولی خانم فرزانه به خانه همسایگانش می رود. این وقت آوای بالا جمع شده میاد با این خانه من می روم. من ایتا راه موندم رفته. این وقت مورا زلال می رسونه. طلبای مکتب گذشته نمیتونن. همه همی کوچه همش زلال می بینن. تو خانوش تا نیمه آب می روه. می آین می بینن مومی میکنه میگم می روه. از این آبی جمع شده نه تنها راه بلکه به خانه ها هم آسیب رسیده است. آب راه را پیدا کرده به خانه اناره آدینه و وارد شده آن را به حالت صدموی آورده است. حالا اناره در این خانه زندگی نمی کند. شبش را در هر کجا می گذراند. من از شما خواهش دارم التماس یکم چاره رای آب ببینید. همه آب مثل کتا میخوام با چی آبی چیزی هست عاقبت پس در اینجا یمی خانه من میدارد. من هر سال گریز دارم شب در مردم خواب میکنم باور نکرد ایم سوی میپسد لاک پری من در میدان ماندگی من نمیدونم در این زمستان چاره من کجا ببینم در چی فکرم. ساکنان خانه‌سازی در سیل راه را یک سبب این حال میدانند.
хонаи зебунису ҷумаева аз роҳ ва хонаи ҳамсоягонаш поёнтар аст. Дар боронгарии ҳафтаи гузашта шабонга об ба хонааш даромадааст. бо садои об аз хоб бедор шуда девори хонаро шикофта обро аз хонааш берун кардааст. дар шаве ки боронгарӣ бисёр буд хоб будем я ҳолати шав бедор мешем дар болои диван хобем то рости дивана об пуршида бедор нашида имрӯзти гап кӯдакон хонаи мо машта будан аму шав мехезем ҳама пири овай и хона медроем и хона ҳами хел овай ки хеле дарза қати об паридеста дарахӯй мекунем об берун меброя ба ҳамам успед намекунем. маҳаллаи заринкӯ соли 2010 баъди сели моҳимаи он сол бунёд шуда буд. як қисми сокинони маҳаллаи чармгарони поён дар ин ҷо ҷойгир шудаанд. аммо дар ин 14 сол гузар калон шуда одамон дар маконҳои холӣ низ хона сохтаанд. дар ҳукумати Кӯлоб гуфтанд ки аз қазия огоҳ ва дар фикри ҳалли онанд. аммо сокинон мегӯянд ки бовар надоранд мушкили онҳо ба зудӣ ҳал шавад. мушкиле ки ба гуфтаи сокинон пои онҳоро ҳар рӯз ба дари ҳукумат мебарад. мақомоти тоҷикистон аз минбарҳои баланди созмонҳои байналмилалӣ ба такрор аз гузариш ба иқтисоди сабз ҳамчун ҳадафи кишвар дар 15-20 соли оянда хабар медиҳанд. манзур пешрафти кишвар бе олуда кардани муҳити зист ва ихроҷи газҳои зиёновар барои кураи замин аст ки сол то сол гармтар мешавад. аммо шубҳа ба иҷрои чунин нақшаҳо зиёд аст. чаро? аз алишер зарифӣ ва амир исоев мешунавем. дар кӯчаҳои душанбе ва атрофи он чунин дуди ғализи ангиштсангро ки барои гузариш ба иқтисоди сабз монеа эҷод мекунад дидан мумкин. берунтар аз пойтахт ё дар манотиқи дигари кишвар вазъ аз ин бадтар аст. истихроҷу истифодаи рӯзафзуни ангишт ба назари Наталья Идрисова, коршиноси масоили зистмуҳитӣ, мухолифи гузариш ба иқтисоди сабз аст. Не пару десятилетий мы видим, как активно наращиваются добычи. чанд даҳсолаи охир мо шоҳиди афзоиши фаъол дар тавлиди касифтарин манбаи энержӣ ангишт ҳастем. корхонаҳои ангиштсанг то рафт бештар сохта мешаванд ки дар асл моро аз мафҳуми иқтисоди сабз аз таъсиси ҷойҳои нави корӣ дуртар мебарад ва мо вақти гаронбаҳоро аз даст медиҳем. албатта мо ба сармоягузориҳои чин вобастаем ва онҳо ба таври фаъол тавлидоти касифи худро ба кишварҳои осиёи марказӣ содир мекунанд. дар ҳоле ки саноатҳои азими ҷаҳон тадриҷан аз истифодаи ангишт даст мекашанду ба навъҳои модерну камзиёни васоили энержӣ рӯ меоранд, дар Тоҷикистон тамоюл баръакс аст. истихроҷи ин сӯзишворӣ ба бештар аз 2 миллион тонна расидааст ки дар соли 2023 танҳо 7% он ба хориҷа содир шуда, боқӣ дар дохили кишвар истифода шудааст. танҳо талаботи маркази барқу гармидиҳии дуи душанбе ба ангишт ҳудуди 1 миллион тонна аст. даҳҳо корхонаи дигари истеҳсолӣ низ фаровон аз ин намуди сӯзишвории олудакунандаи муҳити зист истифода мебаранд. дар институти иқтисод ва демографияи академияи улум гуфтанд, Тоҷикистон ӯҳдадор шудааст ки бо назардошти гузариш ба иқтисоди сабз истихроҷу истифодаи ангиштро кам кунад, вале даст ёфтан ба чунин кор дар солҳои наздик осон нахоҳад буд, зеро феълан ангишт яке аз манобеи асосӣ аст. То, что касается угля, да, будет постепенный переход, поэтому стратегия... дар мавриди истифодаи ангишт дар баробари гузариш ба иқтисоди сабз бояд ҳаминро гӯям ки мо тадриҷан ба иқтисоди сабз мегузарем. аз ин рӯ стратегия то соли 2037 пешбинӣ шудааст. яъне чунин раванде ки фардо бояд аз ангишт даст кашем ғайриимкон аст. мо онро истифода мебарем, вале бояд технологияи навро барои полоишу кам кардани зарари он ҷорӣ созем. бо мурури замон албатта ба энергияи офтобӣ мегузарем. инҳо барои Тоҷикистон манобеи бузург ҳастанд. рӯшан нест Тоҷикистон барои ҳалли ин мушкил дар баробари гузариш ба иқтисоди сабз чӣ дурнамое дорад. дар вазорати саноат ва технологияҳои нав аз шаҳри мавзӯъ худдорӣ карданд. вуҷуди чунин мушкил дар ҳолест ки Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳурии Тоҷикистон борҳо аз минбарҳои сатҳи байнулмилалӣ дар мавриди талоши кишвар барои даст ёфтан ба иқтисоди сабз то соли 2037 суҳбат кардааст. ба иттилои расмӣ Тоҷикистон барои мутобиқсозии кишвар ба тағйири иқлим ва гузариш ба иқтисоди сабз ба 96 миллиард доллар ниёз доштааст. баъзе аз созмону ниҳодҳои молӣ аз ҷумла Бонки Осиёи рушд, Бонки Аврупоӣ, Оҷонсии Амрико дар мавриди рушди байнулмилалӣ аз сармоягузорӣ дар тарҳҳои вобаста ба рушди иқтисоди сабз дар Тоҷикистон хабар дода буданд. мақомот дақиқ намегӯянд ки чӣ қадар пул дарёфт карданд ва харҷи маблағҳо то куҷо дурусту шаффоф сурат гирифтааст. ва бинандагони арҷманд, барнома дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. ташаккур ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. ба радиои Озодӣ фиристодани хабару видеоҳои муҳиму ҷолиб аз ҳодисаҳои Тоҷикистонро фаромӯш накунед. худо нигаҳбон.